ماج کشیر چھ شین بالو تو سدا بہار گھنو جنگلو ست ولت امیک ماحول گونماتن شاعرن تو لکھاڑن ہر ہمیشہ وائیون تو پریون رودمت اوے ماج کشیر بسیار پائے بڑین گونماتن شاعرن تو قلم کارن زنم دیتمت ستم ظریفی یہ کہ کی شاعر ہیکہ قومی سطحس پہ مقام بنائیت یمیک تم حقدار اس کشیر کر کم کم پائے بڑ صوفی کیو بکتی شاعر پد یمن منز خصوصی نندرش للیشوری ماتا رب بھوانی شاہ غفور سمد میر احمد بٹوئی کرشنجو رازدان پرکاش رام پرمانند ارنمال وغیرہ یتھنی شاعرن مز اخ مقبول ناو پنڈت سروانند کول پریمی یہند زنم سپدیو نومبر 1924 مز اننت ناگ ضلع کس کوکر ناگ نکھر صوف شالی گامس مز یت صوف شلیشوری پراچی ناو پریمی صبن گزور پن لکچار اکس اوسود حال ڈگجل گرس مز یمیک اوند پوک سٹھا مر مند تو پور فضا یہ جانورن ہند بول بوش کلن ہند شرن شرن کلین کٹین ہز واور انجش ٹورین تو کھاہن ہز مستی لوکن ہند رت ویوہار ماحولس بیت ولسنس انان پریمی جی رود ات اثرس تل پرتھان تو پھبان روحانی معاملن سان رود یمن سماجی کامین تو کمل بائن ست لائق امہ علاوہ رود شاعری ست تحقیق تو تخلیق تہ کران پن ابتدائی تعلیم پرو یمو اننت ناگ کس مشہور و معروف مشن سکولس مز میٹرکس تین ام پتہ کورک BA MA B.Ed تو ہندیس مز آنرس تہ تعلیم حاصل کرنے پتہ کر یمو کھادی بنڈار محکمس مز نوکری ہز شروعات اتہ سپدے یم گاندھی جی نے تعلیم تو فلسفہ ست سٹھا متاثر یہ وجہ ز تم گئی ملک چہ آزادی ہند جدوجہد ست وابستہ پریمی صبنس ڈگجل گرس مز ساری بزرگ دھارمک وتہ ست لوئی کھوئی تھوان تو دھارمک رچنائے قلم بند کران کشیر پہ یل نبر درائے یمو کور دلی پنجاب متھرا تو ہردوارس مز مختلف جائن نوکری ہند فرائض ادا مگر اتیک آب و ہوا آو نہ یمن بران اوے کورک کشیر کن واپس رخ 1955 مز واپس ین پتہ رود یم شاعری علاوہ روحانی کیو بھکتی بھاونائی ہز رچنائے لیکھان ات دوران لیچھ یمو مختلف لیلائی تو بھجن تہ 1956 مز میج یمن محکمہ تعلیمس مز بطور وستاد نوکری ات پہ ہیوت یمو باضابطہ پاٹ آدی گرنتھن ہند ادین کرن یم پتہ یمو شریمد بھگوت گیتا جی ہند کشر تو اردو ترجمہ کرن ہیوت گرو ربندر ناتھ ٹیگور سنز شورائے آفاق گیتانجلی تہ پھرک گۄڈنچ لٹہ کشرس مز ات ست ست لوگک رامائنس تہ کشر وردن پریمی صبنہ شاعری پہ ولیم ورڈسورتھ ڈاکٹر علامہ اقبال تو ٹیگور سند کافی اثرات لبنہ سروانند کول پریمی آدن کال پہ سماجی ملسارک پیوندکار تو قومی یکجہتی ہند پیروکار امی رود یم باقیو کامیو علاوہ مختلف سماجی پہلوان پہ تہ قلم تلان الیگزینڈر پشکن سنزن نظمن تو روسی بادشاہی کتھن تہ کورک کشرس مز ترجمہ شریمد بھگوت گیتائی ہند اثر اس لکچار پہ یہندس ذہنس پہ اوے کورک بھگوت گیتا ہند سٹھا سون مطالعہ امیک اوجار تو زوجار رود سمجھان تو پرکھان یہ شوق اون یمو بامل ات کشر شاعران انواد کرت 1999 مز یل کشیر ہند حالات ابتر سپد تو کشر پنڈت پھرکس پیو مجبوراً کشیر پہ پرواس کرو مگر پریمی جی رود یت کت پہ اٹل زِ تم تراون پن زنم بھومی یہ اس ممکن صرف تمن پنن حق ہمسائن پہ اخ وشواس افسوس یہ یس تو پس گئی میچ مز رلت
یل تم اول مائی 1999 مز پنس سنتان وریندر جیس ست شہید آئی کر پریمی جی اگر نا آز اس ست مگر تہند اک لفظ تہذ پہچان اس سان دلن من انسانیت تو پزر کے باو جرت تو گرت یہ سانہ طرف اخ لکٹ کوشش تو اس کتیا ات من کامیاب ات متعلق دیو تھی اس پن رائے